Yes kabisa nongeye gushimira kandi ngo ikaze gukurikirana ibiganiro n'amakuru bicano kuri Darwin Sport Zone kugira ngo unicuti yakadasoka niyo mpamvu ko ntangira buri munsi ngenda ngushimira cyane kugira ngo ukomeza umererwe neza cyane kabisa uri hose abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali kabisa bari muri mu bihugu by'ibituranyi Burundi Tanzania Kenya Uganda na Congo DRC mbabwira ngo mukomeze mumererwe neza cyane kabisa aho muherereye hose haba rwose ari mu gihugu cyacu nkuko nabibabwiraga ndetse n'abari muri herera igota masi mu bihugu bya Afrika mbasoza cyane Asia Australia mbasoza cyane mbabwira ngo abantu mere mu mpande zose z'isi mukomeze mumererwe neza cyane kabisa namwe mutameze neza no kwihangana ni impamvu zigiye bizagenda bikunda kabisa bizagenda bicamo mujye mugira rwose kwizera kandi mukore cyane ibintu bizagenda bicamo nta kindi rero kiba kinzanya no kuri Darwin Sport Zone nk'isanzwe na makuru y'imikino menshi cyane baraye ku mugane Burayi aho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku mugane wa Afrika ngenda rwose nkugeza amakuru menshi cyane natangiye rero ahari ku mugane Burayi ubwire rwose amakuru menshi cyane ni ikipe ya Arsenal de Ghana zituragenda tuvugaho byinshi cyane nyuma rwose yuko ikipe ya Arsenal de Ghana kabisa itakaje imikino igera kuri 3 kabisa hari rwose muri Premier League kabisa urako rwose ni ikipe itamerewe neza cyane kabisa rero ko rwose ku mugoroba w'ejo yagendaga inganya n'ikipe ya Chelsea de Blues yongeramo rwose umukino rwose nongera itakaza umukino bikomeye cyane ubona ko birakomeye ku ikipe ya Arsenal de Ghana kabisa ni ikipe rero Arsenal de Ghana zibona ko idafite imyitwarire myiza mu mikino igera kuri 4 ubona ko asaruyemo amanota agera kuri 2 umugabo bita Mikel Arteta rero ndetse n'umunyanoruveje ukomeye cyane kapiteni mvuye mu mvune kabisa yagendaga avuga byinshi cyane ku bataka b'ikipe Arsenal de Ghana ubona ko rwose ngari bo barimo baragenda bashyirwaho ikibazo dore ko bagendaga batakaza amanota 3 bitewe rwose nuko ikipe ya Arsenal de Ghana yasufre kabisa irakina neza nk'isanzwe ariko bataka bigenda binanirana byagimona ko n'igitego cyabonetse cyatsinzwe n'umugabo ukomeye cyane bita rwose Gabriel Martinelli umunya Brazil ukomeye cyane uraza kugenda wumva amagambo akomeye cyane umugabo Mikel Arteta agenda agaruka ko bita Alejandro Trossard ndetse no bita Kai Havertz kabisa abanenga bikomeye cyane dore ko abanenze kabisa abashyiraho rwose intsinzwe ya nimugoroba dore ko bagigizemo uruhare amanota 3 agomba kuba yatashye ari Emirates Stadium n'ibindi byinshi cyane rwose kuri amagambo yagiye avuga ndaza kugenda mbigarukaho umugabo ukomeye cyane rero agiye umvikana ashimagiza umunyanoruveje ukomeye cyane kapiteni w'ikipe ya Arsenal de Ghana uraza kugenda umenya ngo yamushimagije kubiki ese niki cyabaye kugira ngo agende amushimagiza kugira ngo rero ntuze gucikwa ndaza kugenda nikoza ku binyamakuru bigiye bitandukanye byara ku mugane Burayi ndagenda ngubwira byinshi cyane kabisa reko rwose umugabo ukomeye cyane bita Martin Odegaard wagaragaje rwose kwitwara neza cyane kubwire rwose ibinyamakuru byara ku mugane Burayi byanditse iki reko rwose hari ibinyamakuru bimwe biravuga ko wabita Ruben Amorim umutoza mushya w'ikipe ya Manchester United yamaze kugera hara rwose mu mujyi wa Manchester mu kanya gashize rwose indege nge mugiye muyigezayo ku kibuga Manchester Airport kabisa yagendaga yamugeza wabita Erling Braut Haaland hari inkuru nyinshi zimwerekeza mu ikipe ya FC Barcelona mu ikipe ya Real Madrid ndetse no muri Paris Saint-Germain ese we arabivuga iki ese ahazaza he nahahe ndaza kugenda usobanukirwa kabisa kugira ngo reka dutangire ngende ntangira kabisa ariko nkwibutsa nimba uri mushyashya kora subscribe kabisa kugira ngo tugende twibanira kandi nimba warayikoze kora like share na comment kabisa kugira ngo tujye twibanira mu nkuru zanjye za buri munsi uyuka gukanda kunzogera kabisa nibwo video yanjye ya buri munsi uko nya uploading ugenda uyibona kabisa rero ndatangira ati Darwin utangiye nanjye nkubwire ngo ntangiye ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndahera ku kinyamakuru cyitwa Tele Football kabisa kiravuga ko umugabo ukomeye cyane w'umunya Argentine ukomeye cyane ukiri muto y'imyaka 22 amwita Alexandre Garnacho ukindi ikipe ya Manchester United yagenda gatsinda igitego ku mugoroba agenda rwose yishimirwa rwose n'abafana reko rwose bari baramutakarije icyizere muri no misi ubwo yatozwaga n'umutoza ukomeye cyane amwita Erik ten Hag rwose bitagendaga bihera ari mu ikipe ya Manchester United yagendaga rero uwo bita Alexandre Garnacho yigarura icyizere rwose icy'abafana kabisa bongera kumwizera kabisa bizera ko rwose yakongera kubahereza ibyishimo kabisa muzi ko sezo ishize rwose yatsinze igitego cyabaye igitego cy'umwaka kuri ya Garenchi kabisa agenda gatsinda ikipe ikomeye cyane ya Everton murabyibuka cyane ayitsinda igitego cyiza cyane kiba igitego cy'umwaka ku mugabane w'Uburayi bikomeza nge mu kinyamakuru cyitwa rero Transfer News kabisa kiravuga ko rwose wita Ruben Amorim kabisa nta kabuza rwose indege yamaze kugera ku kibuga hari kuri Manchester United Airport kabisa bagendaga rwose ahagera rwose minota 50 n'umwe irashize ahageze kabisa barimo baragenda rwose bamwishimira atazanye iki rero umutoza rwose uzanye systeme 4-3 kabisa ubona ko ni ya systeme ikomeye cyane dore ko yayikoresheje atsinda ikipe ya Manchester City kabisa itego 4-1 muri ikino cyumweru kabisa cyashize ubona ko rwose yanatsinze rwose ku munsi w'ejo yagendaga atsinda ikipe ya FC Balaga
ayivuye inyuma rwose ibitego 4-2 yamubanje ibitego 2. ni umugabo ukomeye cyane kabisa yongera kugirirwa icyizere n'ikipe ikomeye cyane ya Manchester United kugira ngo agende ayihereza byinshi cyane afite dore ko akiri muto umugabo w'imyaka 39 w'umunyaportugal katugende tuvuga ngo abizagende mu ikipe ya Manchester United ubita Rudy van Nistelrooy rero nkuko tubikesha ikinyamakuru cyitwa FIFA Jesse kiravuga yuko rwose ubita Rudy van Nistelrooy wasigara nk'umusige rwose ku ikipe ya Manchester United ngo yirukanaga umutoza ukomeye cyane bita Erik ten Hag mu Holandi yagendaga rero atoza imikino igera kuri 4 dore ko atoza umukino rwose yatsinzemo ikipe ya Leicester City muri Carabao Cup ibitego 5-2 atoza umukino rwose w'ikipe ya Manchester United ikipe ya Chelsea the Blues banganya igitego 1-1 à Old Trafford atsinda ikipe ya PAOK Thessaloniki yari muri Ecosse atsinda igitego 1-0 ndetse anatsinda rwose ikipe ikomeye cyane ya Leicester City muri weekend rwose atsinda igitego 3-0 ubona ko birakomeye cyane rero umugabo ukomeye cyane rero bita Rudy van Nistelrooy bivuga yuko aragenda ategereje kuba yagenda rwose avugana n'umugabo bita Ruben Amorim bareko bajya bafatanya katugeze tuze kureba uko biraza kugenda dore ko bita Ruben Amorim yamaze no kugera hariya rwose rikomeye cyane rikomeza ku ikipe ya Manchester United kabisa birifuza ku joining ikipe ya FC Barcelona ngo bajye mu mitsi kabisa birukanka ku mugabo ukomeye cyane bita Jonathan Tah kuba rwose bagenda musinyisha nka free agent ikinyamakuru FIFA Jesse kigenda kibivuga barifuza rwose ko bari muri kursi kabisa bashaka kuba basinyisha n'umugabo ukomeye cyane bita rwose Jonathan Tah dore ko n'ikipe ya Liverpool de Cox yagaragaje ko imwifuza ndetse n'ikipe ya Arsenal de Gunners bikomereza Drone werekeje ku kinyamakuru cya Espagne kabisa bakita Mundo Deportivo kiravuga ku mwana ukiri muto w'imyaka 17 kiravuga ikire kuno mwana ukindi ikipe ya Sporting Lisbon watojwe n'umugabo ukomeye cyane bita Ruben Amorim reko bifuza nyine kugenda bamusinyisha ikipe ya Manchester United birifuza kugenda isinyisha n'umwana ukiri muto w'imyaka 17 n'umuhinga atari twamubonaga zonga ikipe ya Manchester City hariya rwose ku munsi wo kwa kabiri barifuza rero kugenda bamusinyisha n'umwana bamwita Giovanni Kwenda kabisa ubona ko baragenda bifuza ko bagenda bamusinyisha kategeze turebe ko ikipe ya Manchester United ubwizanye umugabo ukomeye cyane bita Ruben Amorim rero turebe ko bagenda bamusinyisha kabisa rero byamenyekanye kabisa n'umutoza bita Joao Pereira kabisa karifu niwe rwose ugiye kuba kocha mushyashya w'ikipe ya Sporting Lisbon kabisa asimbura bita Ruben Amorim nkuko dubikesha ikinyamakuru cyitwa Sporting FC kabisa ngayo uko reka tutegeze turebe bikomeza ku mugabo ukomeye cyane Erling Braut Haaland yagendaga nk'ukubwiraho byinshi aravuga ko rwose ikipe ya PSG cyangwa Paris Saint-Germain ubwo rwose ikipe ya Real Madrid cyangwa ikipe ya FC Barcelona itabisinyishije no mugabo ukomeye cyane bita Erling Braut Haaland ubwo kontra ye izabirangiye mu mwaka wa 2027 mu ikipe ya Manchester City ngo rero ikipe ya Paris Saint-Germain iramubara nka plan B rwose gahite imwegukana no bita Erling Braut Haaland ubwo twagendaga tubona mu mpera zashize ubona ko yagendaga rwose abatera utwatsi transfer imwerekeza muri Ligue A kabisa ngo nago yifuza kuhagera reka tugeze turebe ko yagenda ahinda ibitekerezo akerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo yavuye mu ikipe ya Manchester City katwikomeze ku mugabo ukomeye cyane amwita Martin Zubimendi ko tubikesha ikinyamakuru cyitwa Milos Football kabisa kiravuga yuko rwose uwo bita Martin Zubimendi n'umumidfielder atari hari mu ikipe ya Real Sociedad afite zikorozi ya miliyoni 50 z'amayero rwose mu ikipe ya Manchester City irashaka kugenda yamusinyisha azenga simburo bita Rodri Hernandez Cascante umunya Espagne aka Ballon d'Or kabisa agendaga kuvunika sezo yose murabizi cyane bikoza mu ikipe ya Real Madrid baravuga ko bita Federico Valverde rwose ngo ashobora kuba yagenda aba rwose umugabo ukomeye cyane waza gufasha ikipe ya Manchester City ubwo yabibuze uwo bita Martin Zubimendi abo yaza kuyifasha rwose nka midfielder agasimbura bita Rodri Hernandez Cascante kategeze turebe rwose ikipe ya Manchester City twabonye itsindwa rwose bikomeye cyane muri ino minsi ubona ko yifuza ubu mediateur hatari uwo bita Jude Bellingham kabisa niko muri Sun Sport aravuga rwose yuko ngo yishimye kabisa yishimye bya hatari dore ko rwose ngo mu ikipe ya Madrid yagendaga atsinda igitego ku munsi wo kuwa gatandatu atsinda ikipe ya Osasuna uwo bita Jude Bellingham yagera gufungura kontra y'ibitego nyuma y'imikino igera kuri 13 ndetse adatsinda igitego ara rwose haba ni champion ndetse no muri UEFA Champions League birakomeye cyane ko bita rero umugabo ukomeye cyane amwita Jude Bellingham kabisa yagendaga atsinda igitego cye cya mbere muri no sezo kabisa ndahita rero ndasoreza ku mugabo ukomeye cyane bamwita Mikel Arteta kabisa aravuga yuko rwose atishimiye imyitwarire y'abagabo bakomeye cyane harimo bita Alejandro Trossard kabisa n'umwataka we ndetse n'uwo bita Kai Havertz kabisa bagendaga rwose ngo batuma abura amanota yo ku mugoroba rero ko rwose babuze amahirwe akomeye cyane ku munota wa nyuma kabisa baburaga rwose kukozaho amenyo ya Godiyo cyangwa amenyo ya mano kabisa igitego kikimiminamo ikipe ya Son de Gana zikaba hejuru rwose itanya amanota 3
gatatu aravuga ko rwose rero abo bagabo bakomeye cyane agenda banenga bikomeye cyane dore ko ngo batarimo baragenda bitwara neza akomeza ku mugabo ukomeye cyane bita Kai Havertz kabisa uno mugabo rwose ubona amahirwe menshi cyane imbere y'izamu ariko ntayabyaza umusaruro ikipe ya Arsenal de Gunners rero uno mugabo bita Mikel Arteta agendaga aca amarenga rwose ko yifuza rwose umutayizamu ukomeye cyane ko yaza agasimbura bano bagabo reko no bita Gabriel Jesus kabisa atarimo aragenda yitwara neza dore ko yihorera mu mvune umugabo nawe twabonye yarekarama ibintu bijyanye n'igihe rwose ngabona igihe gihagije mu ikipe ya Manchester mu ikipe ya Arsenal de Gunners agenda yifasha kuba yagenda abona itsinzi ariko rwose bitamo biragenda bikunda umugabo rero ukomeye cyane bita Mikel Arteta agenda avuga ko kumwataka rwose akeneye umwataka ubihamya benshi cyane rero bagiye bavuga yuko rwose bita Benjamin Sesko kari warimo hanze amaso kabisa ko bagenda bamusinyisha cyangwa byakanga rwose akareba umunya Sweden ikindi ikipe ya Sporting Lisbon twamubonye ahana ikipe ya Manchester City kabisa yabaye n'umukinnyi wa UEFA Champions League w'icyumweru amwita Victor Goyko kabisa ko bagenda bamusinyisha tegeze turebe ikipe ya Arsenal de Gunners ko ivuga mu bataka benshi cyane bita Alexander Isaac kabisa wa Newcastle ngo bamuryamyeho ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Brian Mbeumo kabisa ubona ko ngo barifuza ko bagenda basinyishamo umwe muri aba bagabo katugeze turebe ko ikipe ya Arsenal de Gunners yagenda yirekura rwose kagenda igura umwataka hatari katugeze turebe babwira ngo umugabo bita Mikel Arteta akimara kuvuga kuri aba bagabo rwose anavuga ku intsinzwe ya nimugoroba dore ko yanganyije avuga bamubaje ku mikino igera kuri ine rwose atabona amanota 3 ubona ko yagendaga rwose avuga ko atishimiye dore ko ano manota 3 yari yayabaze ariko nyine amuciye mu myanya y'intoki avuga rero ko umugabo ukomeye cyane bita Martin Odegaard gadis umunya Norvège kapiteni hatari bari ku bande bw'ikipe ya Norvège dore ko atanamagawe n'ikipe ya Norvège ngabanza aruhuke kabisa manza mere neza ubona ko rwose ngo umugabo mwiza cyane dore ko yagaragaje performance nziza nyuma ko yatangaga assist ko bita Gabriel Martinelli ku gitego yatsindaga ku mugoroba ikipe ya Chelsea de Blues yavuga ngo biragoye kubona rwose muri ligue ya Premier League kabisa kugenda abonamo umugabo umeze neza cyane ufite imyitwarire myiza nk'uwo bita Martin Odegaard uri muri forme kandi amaze ibyumweru bigera kuri 6 hanze y'ikibuga kabisa atazi cyitwa ballon ara mu kibuga yagendaga ngo ari hejuru ko umugabo rwose uri magicien ko yagendaga amwishimira mutakagiza kabisa ngayo nguko rero ku mugabo ukomeye cyane bita Mikel Arteta ubita Mikel Arteta kandi akivuga rwose ko bitsa Martin Odegaard nawe yagarutse ku ikipe ya Arsenal de Gunners avuga ko ari ikipe ya Arsenal de Gunners ibiragerageza kugenda igaruka rwose ariko bitari gukunda ariko ikibazo barimo aragenda bakitagaho dore ko nyuma ya international break ikipe ya Arsenal de Gunners turayibona iryana kabisa dore yuko yagendaga bigarukaho avuga yuko rwose kabataka ikipe ya Arsenal de Gunners bafite byinshi cyane bagomba kugenda bahindura muri no rwose international break katugeze turebe ko ikipe ya Arsenal de Gunners iri kubita gashi kabisa ndetse n'abataka bayo ndetse n'abandi bakiri bagiye batandukanye ko yagenda ikikubita gashi ikagaruka imeze neza cyane kabisa katugeze turebe kabisa babwira ngo rero bakunzi ba Darwin Sport Zone nuko nsojera amakino ragezweho ako nandaragenda angeraho ndaza kugenda nyakumiminamo reka bari menshi cyane imana ikurindi bana nawe mu byukora byose bya munsi ariko nkwibutsa kugenda ukora subscription like share na comment kabisa undi tugende twibanira imana ikomeze guhereza umugisha kuri wowe wakoze subscription like share na comment nawe rero nta kabuza iyandikishe kabisa ukora subscription like share na comment kugira ngo rwose tujye twibanira imana ikomeze duhane umugisha kugeza rwose ku mpera rwose y'ubuzima kabisa tuzakomeze twibanira kabisa dore ko bango fite byinshi cyane imana ikurinde ibane nawe assalamu alaikum.